muraho kandi bavyeyi namwe bavandimwe, ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nk'uko nababwiye muri audio ya mbere nakoze, nababwiye ngo dufite amaso areba twese ariko ntazi areba ibintu kimwe. Dufite n'ibitekerezo bitekereza ariko ntibitekereza ibintu kimwe. Nimba mugaye bano bantu bo muri timu y'Akagara bagiye kubonana na Perezida Neva ukuriye ubumwe bwa Afurika, ubumwe bwa apana East Africa, ubumwe bwa Afurika, Africa Union, mukabigaye. Ese none se mwebwe mwenyine twaciye abanyamurenge bazacu mugani ngo uhishize inzungu ntatazapfunda umutwe. Uyu munsi wa none ko muragaya abagabo b'abanyamurenge bagiye kubonana n'ukuriye ubumwe bwa Afurika. None se kunoneho ko tumeze noneho nk'umwana wahiye mu kwaha, none se dushime ko mutagaya ko ntarumva hano ku rubuga mugaya ba Kanyiki, mugaya Nyarugabo, mugaya bariya bose bati basumba, mugaya bakorana na Kabila, kandi Kabila ariwe wazanye iriya ntambara iwacu muri Kongo. Abarundi muhamugaye bamaze imyaka ingahe iri iwacu? Mwibuke yuko iriya ntambara y'iwacu official yatangiye mu 2017. Ese abarundi bamaze imyaka ngaho ni muharuro bamaze iminsi ngana gutahari iwacu? Aha abarundi bari bunyine mu bibogobogo niho hari amaho. N'uyu munsi twaba tuvugana hari abana b'abanyamurenge barashwe, abarundi bafasha babajana Bujumbura kubavura kubusa kwa hiyari yao ku bushake bwabo. None Kabila watumaze wazanye iriya ntambara iwacu, iriya politike niwe wayishizeho, niwe wabivuze rurarwa, niwe wazanye ibi ngibi byose turimo, iyi ntambara turimo niwe wayizanye, hari kumwe na bene wacu tibicanye ndi barimo kumwicaye hari igoma. None ko ntarabona n'umunsi n'umwana ku rubuga nimba mufite iryo shaka ry'ubwoko inguko mubivuga, ko nta munsi n'umwe ndumva mubivugaho, mukaba muvuga kubagiye kubonana na Perezida Neva mutazi n'ibyo babonaniye, mutazi n'ibyo banavuze. Utuvuga se yuko ari mwe mufite ko abantu bamenye yuko ari mwe mufite ishaka ryinshi ry'abanyamurenge. Ega abanyamurenge twese tuza amakuru, urumva tuza amakuru, mwayavuga mutayavuga, ayo uzi nanjye ndayazi, ayo wirengagiza njyewe nshobora kuyavuga kuko ndayazi, nawe mba nzi ko wayirengagije nuko utawiyavuga. None se uyu munsi tuwashime mwoko muragaya bariya ngaho namwe nimugende mutwere kundi muperezida mugomba kubonana nabo noneho kandi muzatubwire n'ibyo mwaganire nawe. Abagiye kubonana n'umuyobozi w'igihugu kandi tuzi yuko ari nabo bariri iwacu, muzaduharurire mutwereke ngo abarundi bishaho mubasenyiri iwacu abarundi bari barimo. Red Tabara yazanywe nande? Kubera iki muza muvuga n'ubundi abantu bazacecekaga mukagira ngo ni mwego muri mukuru, ta kuri mufite. Urumva ibintu byose turabizi, ntabwo turabana aho tugeze muri imyaka turimo. Urumva muvuge cyangwa mureke, turaziranye twese turabanyamurenge. Ibibazo biri iwacu turabizi, n'ababizanye n'ababitera turabazi. Habe nubwo ngo bitwerera abandi, ababizanye turabazi, n'amazina yabo turayazi, n'igihe byaziye turabizi, nico bamaze gukora iri iwacu turakizi, nico bakoze turakizi. Nimushake mureke twicecekere, Imana yonyine nizoke muri bino bintu, hanyuma nibikemura twese tuzaforowinga tuyoboke igihugu cyacu. Gusa icyo nzi cyo nuko ukuri kuzotsinda, ikinyoma kizotsindwa. Ikinyoma ntikigira intebe, ikinyoma ntikigira intebe, kizacicara cyamara kubona ukuri kigahaguruka ntawe ugihagurukije. Ya ngo abarundi se turabonye yo bari bazamutse ari benshi aho. Muraho kandi bavyeyi namwe bavandimwe,